Tikologo e phepa ke konokono mo botsogong jwa rona re le setšhaba. Ke ka moo lephata la botsogo le tsweletseng ka go dira maiteko a go rotloetsa setšhaba ka tshwaro e e siameng ya matakala kgotsa waste management ka puo ya Sekgowa. Gompieno mo thulaganyong ya tsa botsogo re tla ithuta ka tshwaro ya matakala e e hapegileng, waste management, ga mmogo le tsone ditsela tse di farologaneng tse setšhaba se tshwanetseng go diela thoko fa go tla mo go tshwareng matakala sentle. Ta re simolole ka go tlhaloganya ka botlalo ka waste management kgotsa go tshwara matakala ka tsela e e siameng. Tota re bua ka tlhokomelo ya matakala re ra go tshwarwa ga one le go transportiwa kana go isiwa kwa tshwanetse gore a lathelwe teng le go bolokiwa ga yone mo go teng ke go a container ha bolokesegileng le go hela ra wa isa kwa tshwanetse gore a ye teng ko di landfilling kana ko di dumping site. Ya no tshwara matakala e gantsi ya akaretsa dikarolo tse dintsi go na le gore rona re le council e be le rona re tsa matakala kgotsa ba private sector ba ba engagetsweng ke council kana ba hirilwe ke council mo go teng outsource ba ile bona ba kgonang gore re dumalane re ba duele ba re tsele matakala yone le bona hela jalo ba ntse ba mokganyenya waste management kana go tshwara ka matakala ka semo sa hapegileng. Mme gone ka go reng go le botlhokwa gore matakala a tshwarwe a bo a lathwe ka tsela e babalesegileng. Tota go botlhokwa gore re tshware matlakala ka go babalesegileng because matlakala a rona a na le bokgoni ba gore a ka ama botsogo ba rona, gape a na le bokgoni ba gore a ka kgotlela tikologo. Re kgona go fitlhela matlakala a rona e le gore a hella a le mo metsweding ya rona ya metsi, ebile gape matlakala a nnang go a kgona go beela ditshedi tse di harologaneng tse e leng gore di kgona go baka malwetse jaaka re itse gore menang e nna mo matlakaleng le dipeba hela jalo le dintsi tse e leng gore di kgona go anamisa malwetse. Tota matlakala ya ka re setse re tlhalositse a borai, go na le a borai, go na le a seng borai. Mme ebile gape one a re sa tswang go tlhalosa ka one re re a borai ga re ka seke ra tshwara sentle a ka baka malwetse mo seemong sa gore ga ka iphitlhela a kopane le a seng borai, tshwara one gantsi ga nke e nna e siameng. Motswana kana o pehela wa tshwara ka tsela e leng gore wa ba tsela gore ga se ka mo tsenyang malwetse kana sepehela. Yaanong ke sone se re lekang ka bojotlhe go rutuntsha setšhaba ka botlhokwa jwa go itse go harologanya kana go tshwara matlakala a borai le a seng borai. Matakala a na le bokgoni jwa go kgotela tikologo le go tsenya botsogo jwa setšhaba mo diphatseng fa a sa lathwe kgotsa a sa tshwarwe sentle. Ke ka moo go leng botlhokwa gore matakala a tshwarwe ka tsela e e siameng go hema bodiphatsa jo. Ke efe mefuta ya matakala e re ka e bona mo tikologong ya rona? Matakala tota go na le mo go teng ke general waste. General waste ra matakala a tswang go malapeng, a tswang mo diofising a le gore gana diphatsa dipetse di kalo. Mme go bo go nna le matakala a go teng ke hazardous waste kana a diphatsa a gantsi ra bona mo ditirelong tsa botsogo e ka tswele go ditleliniking, e ka tswele go di-pharmacy ka le ka e gore go na le ha go tlhokomelwang balwetse teng kana ha go thusiwang balwetse teng. Jaanong tota hela a e leng gore a diphatsa thata kona a tswa mo ditlamelong tsa botsogo a go teng hazardous waste. A go teng general waste a ka nna le diphatsa morago ga sebaka se se rileng, mme hela one ga ana diphatsa di tshwana la hazardous waste. Jaanong se se botlhokwa hela ke gone gore hazardous waste e tshwanetse e neelwe mo kareng priority ka gore e tshwanetse gore e tshware ka tsela nngwe e e rileng, especially way of handling it. Jaanong se ke sone se se dirang gore re e tseele ko godimo ka gore e na le diphatsa tse di seng kana ka sepe mo botsogong ja batho le mo botsogong ja tikologo. Re utule fa matakala a le mefuta a leng borai,
a gantsi a fitlhelwa mo dikokelong le matakala a seng borai, mme one gantsi ra bona kwa malapeng, marekisetso a dijo kgotsa mo dikantorong. Ta re tswelele le thulaganyo re utlwe ka botalo ka matakala a borai. Re na le mehuta e le mmalwanyana e re itemogelang mo kokelong kana mo lehatsheng la rona la Botswana. Re na le nkare mehuta e mebedi ya matlakala a re a bitsang ka semane re clinical waste kana one matlakala a borai ao a akaretsa matlakala a nang le dinama yalo ya ka re tlebe mo gongwe molwetsi a ne a kgaolwa karolo nngwe ya mmele wa gagwe. A mangwe a re nang le one ke a tshwanang le one a matlakala a dikhemikhale. Re dirisa dikhemikhale di le mmalwa thata mo sepatela e le tsela nngwe ya gongwe go alaga balwetsi ba rona ka tsone. Be re nna le one a e leng gore ke matlakala a nang le marang a borai a leng gore hela ya lone re dirisa mo sepatela marang a teng e le nngwe ya go leka go bontsha kana go senola se mo gongwe molwetsi a se lwalang kana diagnostic treatment. Re na le matlakala a mangwe a tlhabang a tshwanang le tsone mamao, magare a leng gore lone a ba dirisiwa gongwe go tsaya madi kana go tsenya molemo mo molwetseng. Ka jaanong re utlwe gore mo lefatsheng la rona re itemogela seemo se se ntseng jang sa tshwaro ya matakala kgotsa waste management. Tota seemo sa matlakala mo lehatsheng la rona ga se kgotsogatsang ka gore go na le dikgwetlho tse e leng gore di harologane tse re di itemogelang mo tikologong ya rona. Re sampe re kgona go bona batho ba sa latlhe matlakala sentle kana ba latlhela mo mafelong a e leng gore ha a tshwanna gore go latlhelwa matlakala teng. Re itemogela ha e leng gore batho ba sampe ba tshuba matlakala mo e leng gore go kgotlela tikologa go kgotlela yone phefo e leng gore ra e hema. Re sampe re itemogela mo e leng gore batho ga ba itse go boloka matlakala sentle mo malapeng mo e leng gore matlakala a hela gasame mo tikologong ya rona. So tota seemo se sa matlakala hela mo lehatsheng la rona ga se kgotsogatsang, mme re a tswelela hela re le maphata a harologaneng a e leng gore a itebagantse le go rutuntsha kana go rotloetsa batho gore ba tshware matlakala ka ga go siameng ka teng. Seemo sa tshwaro ya matakala mo lefatsheng la rona ga se nametsang, mme se a tshwenya ka jaana botsogo jwa setšhaba bo le mo diphatseng. Mme gone matakala fa a sa tshwarwe kgotsa a sa bewe ka tsela e e babalesegileng a ka tisa borai bofe mo botsogong jwa rona. Matlakala ha a sa tshwarwe sentle a ka anamisa megare hela e harologaneng jaaka HIV and AIDS le hepatitis B, mme a ka baka seo ka tsela e ntseng jaana. Ha nka fa sekai gongwe matlakala a rona a di-sharps kana a dinnale a sa latlhiwa sengwe mongwe a ba amana le tsone bonnale bao ba motlhaba, mme nnale o nna le one mogare one wa HIV kana wa hepatitis B o ka tsena ene motho e leng gore o tle ba a tshwara one matlakala ao. Mme gape se se kgonang go diragala ke gore go na le matlakala a e leng gore a ka dira gore a khose kana a ka baka botlhole mo mothong jaaka matlakala a dikhemikhale, mme ebile gape one matlakalana a ka dira gore a tshube letlalo la motho ha e le gore a ka amana lone ka tsela e pehela. Go na le matlakala a mangwe gape a kgonang go baka dintho kana a tlhabe. Matlakala a re a bitsa re di-sharps waste a e leng gore a ka nna bonnale ha a sa bolokwa sentle kana a sa tshwarwe sentle mongwe a amana lone a ka baka tsone dikgobalo tse di ntseng jalo. Kgang e nngwe gape ke gone hela gore a ka baka malwetsi go gore ya ka nka fa sekai ha e le gore go tshubiwa matlakala a sa tshubi ka go tshwanetseng ka teng e be le gore go heletsa e le gore phefo e rone re hemanye ya kgotlhelesega malwetsi a ka nna teng a e le gore a affecta kana a ama ka ha re hemang ka teng kana dikarolo tsa rona tsa mmele tse e leng gore di re thusa gore re heme sentle. Matakala hazardous waste re ka nna ra tswela ra harologanya gape
go na le mo go teng ke di-chemical waste mo e leng gore ke metswako e e dirisiwang e ka tswa le ko di-laboratoring go jaaka go ntse go testiwa bo methapo jalo go testiwa bo madi jalo ko boheleng go nna le matakala a e leng gore re re ke chemical waste go dirisiwa mo go teng ke di-reactants di-reagents gore di kgone go bona se motho a ka tswang a se lwala jalo jaanong ko bohelong e nna matakala go bo go nna go nna la go teng ke biological waste a re a bonang gantsi a tswa ko nka ga sekai ko ditleliniking mo di-bandaging mo mekentong jalo kgotsa dimao a le gore a na le matute a tswang mo mothong kana mo phologolong jaanong matakala ao ga a ka togela a sa tshware sentle a tsena mo tikologong kana ga o bua ka dipatela o bua ko e leng gore go ile balwetse teng ga o bua ka ditleliniki tsa diphologolo o bua gore go ile tse di lwalang teng jaanong ga matakala a sa tshware sentle di dirisiwa tseo di sa tshware sentle di a go helela di boela mo tikologong di kopana le bone di sa tshwanela go kopana le bone e ka tswa le batho kana diphologolo tse dingwe jaanong bolwetse jono bo lebeletse ko madirilong a botsogo bo tagela bo tsene mo e le gore na seo mo madirilong ao jaanong diphatsa ke jono jeng gore o kgona go boela mo tikologong mme ga re e ba helela e tsena mo batho kana e tsena diphologolo kana e tsena mo metsing jalo jaaka re itse gore re tshela ka metsi a tswang ko tlase ga lehatshe a matamo jalo mme ga dipula di na di gogola gothe mme ga di gogola matakala a go nna jalo re a go helela re tsena mo diphatseng re le setšhaba le tikologo hela jalo matakala fa a sa tshware sente a ka anamisa malwetse bogolo jang matakala a borai a gantsi a fitlhelwang kwa dikokelong ke dife dintlha tsa botlhokwa tse di tshwanetseng go elwa thoko fa go tla mo go tshwareng matakala ka tsela e babalesegileng sa ntlha hela ke go kgaoganya matlakala kgaoganya matlakala e botlhokwa matlakala a borai ra tsenya mo kgetseng e khibidu matlakala a semborai ra tsenya mo kgetseng e ntsho re be re nna le container e khibidu kana e le phutsi e re tsenyang matlakala a tlhabang mo teng re na le ko re bolokelang matlakala a rona teng kana ko re a bang teng le gone hela yalo ga a lotlelo ebile gape lehelo la rona ka go ra itse gore matlakala a senyega ka bonako especially a borai re le dirile ka tsela e leng gore le sireletsegile mo dipuleng le mo letsatsing ka ra itse gore matlakala ke matlakala a senyegang ka boheu yaanong o tshwanetse gore o leka ka bojotlhe jwa gago gore wa ba ka tsela e leng gore ga re santse re emetse ba batlileng go a tsa ga a senyege mme le one a seng borai go na le ko re a bang teng mo kokelong ya rona re dirisa diskipi a tsenngwa mo diskiping a emetse gone gore bone ba le bone ba letlelesegang go tsa matlakala a teng ba tle go a tsa ebile gape gore e be re dirisa diskipi ke kgang ya gone gore re leka ka bojotlhe gore ope a se ka amana le matlakala ha o tsentse mo skiping hela koloi ya teng lone ka ha e tanya tsa ka teng go na le ka ha e dirang ka teng gore ya tse ga gona ha motho a amanang teng le matlakala ha se tsa le ko skiping a boraia one a ba santse a ya go ra go bola megare mo gone pele go bola megare kana le go change selebego sa one go fetola selebego sa one re na le dikoloi gape le tsone tse di mehuta mebedi kolotsana e re na le e khibidu re be re nna gape le e ntsho ke e tsenyang a semborai e khibidu ke e tsenyang a borai ntlha ya botlhokwa e tshwanetseng ya elwa thoko fa go tshwarwa matakala bogolo jang a fitlhelwang kwa bookelong ke go a farologanya mme go diriwa se ka go dirisa diphuthelwana tsa mebala e e farologaneng jaaka re sa tswa go utlwa kwa malwapeng le kwa madirelong gone setšhaba se tshwanetse sa ela thoko eng fa ba tshwara kgotsa ba latha matakala ntlha hela ke gone gore re solela gore bo ba tshwere matakala a sente go na le di-dustbin kana di-waste containers tse di nang mo malapeng
yaanong gantsi re itse gore batho ka re ga ba di tseye tsia sentle ga di tlhokomelesege mme waste container e tshwanetse gore be le e kgonang go khurumelwa e sa direng gore matlakala a tswe ka bonako kgotsa escape di seka tsa diriwa ke diruiwa kana di-scavenging animals re bo gape re kopa le go na le mokgwa wa go tshuba matlakala o setseng o atile mo lehatsheng le batho ga ba robale batho ga ba heme sente bana ga ba kgone go dira di-assignment sente jalo ka mabaka a musi kore a re tšhaisa hela mongwe le mongwe o tshuba matlakala bontsi batho ba tshuba matlakala yaanong kgannye e tatsa phego ya tikologo leswe ga re kgone go hema phego e tshwanetse gore re e heme matakala fa a sa tshware sente ebile a sa lathwe sente a ka kgotela tikologo mme se nne borai mo botsogong jwa setšhaba ke ka moo go leng botlhokwa gore ka dinako tsotlhe matakala a tshwarwe ka tsela e e siameng go hema bodiphatsa jo seabe sa setšhaba ke sefe fa go tla mo go tshware matakala ka tsela e e siameng ke gore waste management e gantsi e dila ka dio tse di harologaneng tse dintsi go na le ba di-plastic go na le ba metal rona re ba electronic waste ke gore mo go lathang ga go tshwana mo di-computer bo di-laptop di-radio mo go nang le printed circuit board mo teng o sa tlhole go dirisa o latha go hazardous ga go a nna sente mo tikologong go latha go ntse jalo one go na le bo plastic mo teng ra itse gore plastic ga ya siamela tikologo tota ke kgathagela gore ba re simolola go lemoga Batswana ka bontsi re simolola go lemoga gore matakala e se gore ntse re sa itse ntse re itse mme re sa dire matakala a harologane ra itse gore bo plastic ga se dilo tse di siameng ga o tikela ko nte so se nka se rutang kana ka se bolelela Batswana ka waste management ke gore a go simololeng go harologangwa matakala a go se ka ga tshelwa sengwe le sengwe mo nneng le one bini le one go a go tshollelo ko dumping site mo ga go a siamela tikologo ya rona one so ga re ka harologanya ra ba plastic ya hale ra ba metal ya hale e le dio tso di latha matakala ra harologanya go na le matakala le gore ke ya di-plastic le a dithini bogolo thata ebile maletsi ya gore dithini ga di lathe go na le ko direkisiwa teng ra phuta ra ba go sele e be go nna la ile gore o ithela gangwe batho ba tsena mo di-warehouse yana a tshwana le bothaile yana ga re a lathele mo go lowane go na le kwa yang teng ra ba go sele hela e be le gore go na le ba ba tsa ba go a lathela teng ga re a kopanye kgang e ya tshwaro ya matakala kgotsa waste management lephata la botsogo le e tshwaraganetse le maphata a mangwe ta re utlwe gore seabe sa khansele ke sefe fa go tla mo kgang ya go tshwara le go latha matakala mo go siameng go na le mananeo a e leng gore re le councilor a dira so sa ntlha ke gone go ruta bona ba ba tshwarang matakala re ba tsenya mo go teng ke training jalo re ba ruta jalo le bo Ministry of Health ba re thusa thata mo training ya bona batho ba kgweetsang dikoloi tsa clinical waste le ba tshuba mo go teng di-incinerator operators ka gore go tshwariwa ga one gape le gona ga sa tshware sente a kgona go ya la tsenya mmereki mo diphatsing ba tshwanetse re ba bone gore di-incinerator tse di bereka sente di tsamaya to the optimum temperatures ka gore ha sa sha sente go simolola hela go na le bo air pollution go tswa mosi o montsho mo go teng ke incomplete combustion yaanong ga go nna ya le go helela go ama tikologo e le gore yaanong go kgona go tsenya batho malwetse mme ga ba trainwe sente ba itse ba ta kgona go bona gore a ya bereka sente kana ga e bereke sente le the general public hela re tsamaya re ba ruta ka gore go na le matakala a mangwe a leng gore ra tsaya ko malapeng e le general health care waste a gantsi a balwetse ba tlhokomelwang ko malapeng ga re letelle gore a isiwe ko tleliniking re a latela ko malapeng ka gore go a isa ko tleliniking go ka tsenya batho ba tlhokomelang balwetse mo diphatsing le bona ra ba ruta gore a tshwara jang le gore a bewa hela mo diplastikeng tse di khibidu go supa hela gore yo tla bong a bona plastic e khibidu a bana le kitso ya gore a matakala ga se mangwe le mangwe ke a tshwanetseng go tshwara ka matsetsele kwa harileng ha e bona e le mo tikologong a kgona gore itse se ka bona bona itse se ba tleliniki e gaufi kana ba sepatala se se gaufi le gone go supa mo go teng ke coding gore go itse buise batho gore ba itse gore clinical waste e leng diphatsa e nna mo diplastikeng tse di khibidu
go tsa mo di-containereng tse di khibidu. Jaanong se council e se dirang, council e rekile di dirisiwa. Sediriswa se nka simulang ka sone ke koloi e leng gore ke koloi e hapegileng ga e tshwane koloi nngwe le nngwe. Koloi tse ke tse go teng di na le di-cold rooms. Cold room e diretswe gone gore matakala a kana ke matakala a leng gore a tshabelelwa ke go bola ka bonako. Yaanong cold room e be e le o kare fridge hela ko lapeng gore e emise go bola ga matakala mo go tabo re ithela go ntse go tsweletse. Dikoloi tse di teng mo lehatsheng di-council tse tsotlhe le ko di-private company di teng ke tsone tse di dirisiwa go rola matakala a mohutao. Yaanong matakala a mohutao jaaka re tlhalositse a hapegile ga be le matakala mangwe le mangwe ko ditleliniking kana ko dipateleng a be mo di-caging a tswalelwa a lotelelwa gore go sena sepe se ka tsenang go sa kgona go amana le one go agasagasa ga a tshware jaaka matakala a mangwe gore a tshwara ka seme se hapegileng. Matakala ga a lathiwa ka matakala mangwe le mangwe a e leng gore a lathelwa ko di-dumping siteng kana ko landfilling one a tshubiwa ka mo go teng ke incinerator. Di-landfill tsa rona tsotlhe hela mo Botswana di na le mo go teng ke di-incinerator. Ha re gakologola ga moragonyana ga lepela ga re na le di-incinerator mo di-landfilling ne re ate re bone di-incinerator mo dipateleng tsa rona tse di tona. Yaanong go mo ga le mosega gore go diphatse ka gore mosi o tswa mo di-incineratoreng mo wa ama ba ba nnang gaufi le dipatela tseo, wa ama ba ba nnang mo dipatelang tseo, wa ama balwetse ba mo sepateleng seo ba le gore ba tile ka masole a mmele a ntseng a fokotsegile gale ka e setse le balwetse gale. Yaanong ke gone bo go tswa tshwetso ya gore di ntshiwe di iswe ko di-landfilling tse tsotlhe. Ke gone go re tshuba matakala a koloi ya tswa ya go a collecta mo ditleliniking on daily basis ka gore matakala ga a tshwanna go lala ka gore ke matakala a diphatsa a tshabelelwa ke go senyega ka bonako. Yaanong di-landfill tsa rona di operata di-incinerator tse ke sa tswang go bua ka tsone kgante le gale tse e leng gore di tshuba matakala go tsena mo seemo sa gore a se thola le diphatsa mo tikologong le mo bathong. Lephata la botsogo lone le dira eng go rotloetsa setšhaba ka tshwaro ya matakala e siameng? Re le lephata la botsogo re rutuntsha ka tshwaro ya matlakala and re dirisa ditsela tse di harologaneng go rutuntsha Batswana ko gae ka tshwaro ya matlakala. Re dirisa seromamowa, re dirisa setshwantsho sa motshikinyego hela, re dirisa di-programo tsa bone tse di harologaneng. E nngwe gape re dirang ke gone go bereka le maphata a mangwe a e leng gore a sa botsogo mme a itebagantse le yone go netefatsa gore matlakala a tshwara sentle jaaka bo council jaana. Re bereka mmogo gone go rutuntsha kana go rotloetsa batho gone gore ba tshware matlakala sentle. E nngwe ke gone gore go na le melao gape e dirilweng e leng gore e dirilwe ke rona le bone maphata a mangwe a ke buang ka one a e leng gore a ruta ebile a tlhalosa ebile a kaela gore matlakala a tshware jang hela ka go harologana ga one kwa leng teng. Lefoko la melabogelo ko setšhabeng ke gone go rotloetsa Batswana hela ko lapeng gore ba tshware matlakala sentle jaaka ke setseng kile ka bua gore tshwaro ya matlakala e ka re ama ka ditsela tse di harologaneng ebile ama tikologo ya rona ka ditsela tse di harologaneng. A re emiseng go latlhela matlakala gongwe le gongwe re a latlhea ka go tshwanetse le mo malapeng a rona re netefatse gore re a phepafatsa re boloka matlakala a rona sentle pele ga a ka tla go tseo. Le gone hela go nna re ntse re ruta bone ba bannyane ba ba tswang ko tlase hela ka go tshwara matlakala sentle ka gore thuto e simolola gone ko ke bone ba e leng gore setšhaba se lebile thata mo go bone.